дӯстӣ як қисми ҷудонашавандаи ҳаёти мо мебошад. бедӯстӣ ҳаёти мо маънии худро гум мекунад. дар ҳамаи давру замон, дар ҳар як синни сол одам дӯсти худро дошт ва бештар ин дӯстӣ байни ҷинсҳои гуногун ба миён меомаданд ва барои ҳамин хабарнигорони мактаби журналистика хостанд муайян намоянд. оё дӯстии марду зан дар замони ҳозира вуҷуд дорад ё не? Сокинон дар навбати худ ба хабарнигорони мактаби журналистика чунин ҷавобҳо доданд. ман фикр мекунам ки дар хориҷаҳо ки вақте ки миёни зану мард дар тамоми соҳаҳо баробарӣ дида мешавад, ҳамон баробариҳо метавонанд ки дӯстиро ба вуҷуд оранд, яъне сиёсати гендерӣ. зану мард ба ҳам баробар ҳуқуқ ҳастанд, дар ҷомеаи мо низ баробар ҳуқуқ ҳастанд, аммо дар системаи кории давлатӣ агар ба шакли бо ҳам баробар бошанд дар ишғоли вазифаҳо метавонанд дӯст шаванд. аммо агар берун аз системаи корӣ бошад, яъне ки дар роҳе ки бо ягон сабаб бо ҳам дӯст мешаванд, ин мафкура дар ҷомеаи мо ҳоло вуҷуд надорад ва ин мафкураро ҷомеаи мо низ напазируфтааст ки миёни зану мард дӯстӣ шавад. ва дар ҷои дигар умуман дар мафкураи шаҳрвандони мо чунин андеша аст ки миёни зану мард дӯстӣ буда наметавонад. оқибати дӯстии онҳо ё ин ки ба муҳаббат анҷом меёбад ё ки ба якдигар ишқварзӣ ба анҷом меёбад. Самая настоящая дружба – это мужская дружба. Я тоже солидарна с этим. Очень редко бывает, чтобы подруга не предавала другую подругу. Я считаю, что не бывает женской дружбы мужской между мужчинами и женщинами. Она все равно как-то перерастает во что-то большее. Вначале может быть это дружба, а все равно возникает симпатия, а там уже и любовь. دوستانی نونی در جامعه امروزه هستند با یک پاره تنها با سبب پاره با شما با یکدیگر دوستی میکنند و دوستانی زبانی باشند تنها با زبان، یعنی با یکدیگر هم چون با زبان حرف میزنند، اما در موردهای دیگر باشد از یکدیگر دور میجویند. و دوستان جانی باشند تنها جانی است، در کدام حالتی که نباشد از حال یکدیگر خبردار هستند و همیشه در پای هستند که همیشه میکوشند که با یکدیگر دوست باشند و همیشه میکوشند که در همه حالت دستگیر یکدیگر شوند. بین زن و مرد هیچ وقت دوستی نمیشود. برای یک روز چخیل بگم یک حسیاتی پیدا میشود که مثال یک دختر یا پسر در همون یکدیگر دوست میدارند. مثال هست که دوستی هست بین مرد و پسر. مثال یک سال دو سال دوام کرد، در همون سوم چهارم سال یک حالتی میشود که ایششان نقض بود. خب همین است که من گفتنیم که دوست بین مرد و زن نمیشه. این نمیشه کارش.